A ubrzo ćete vidjeti kako izgleda dio Nacionalnog parka Skadarsko jezero nakon požara koji ga je zahvatio u blizini Virpazara prije nekoliko dana. Iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore jučer su poručili da pustoš koja je ostala nakon požara ostaje kao ožiljak koji nas opominje da moramo da učinimo sve što je u našoj moći da se ovo više nikada ne ponovi. Posljedice po biljke, životinje i ljude su nemjerljive i ističu, a bit će prisutne još mnogo godina, možda čak i decenija. Nenad Ivanović, direktor Nacionalnog parka Skadarsko jezero, sa nama ovog jutra i Marija Stanišić iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Gospodine Ivanoviću, da li se u ovom trenutku zna koji je to tačno uzrok požara koji su buktili nekoliko dana na Skadarskom jezeru? Pa još uvijek vezano za uzrok požara možemo da pretpostavljamo da li je to bio neki nesvjesni, da kažem, mještanin koji je čisteći svoje imanje da se raširio požar ili se samo inicijativno požar desio. Znači, tačan uzrok još uvijek nije utvrđen. Da li imate informaciju o tome ili procjenu kolika je šteta? Pa shodno zakonu, shodno vladinom dokumentu i svim zakonima i planovima za zaštitu i spašavanje od požara, javno preduzeće je već oformilo radnu grupu koja će danas da izađe na teren, da počne da sagledava posljedice i stvarno stanje svih mjesta gdje je bio požar. Na osnovu tog njihovog preliminarnog izvještaja odlučit će se da li će se oformiti, da kažem, mješovita radna grupa sa članovima još i ljudima iz Agencije za zaštitu životne sredine i iz Prirodnjačkog muzeja. Ukoliko to bude, kompletna ta ekipa će izaći na teren, sagledati kompletne posljedice i donijeti plan sanacije, odnosno revitalizacije tih područja. Iako vladini dokumenti predviđaju posebne mjere zaštite od požara za nacionalne parkove, u dijelu Skadarskog jezera danima je gorilo i mnogi se pitaju zašto se to zapravo dogodilo. Pa upravo ste kad kažete da je danima gorilo, ali također smo upravo kad kažemo da smo mi na svaki požar koji je počeo u realnom vremenu vrlo brzo reagovali. Ono što predviđaju svi ti programi i planovi. Kažem, mi smo kao javno preduzeće obavezni donošenje plana zaštite i spašavanja za sve parkove posebno, shodno zakonu, shodno vladinoj uredbi. Ovaj koji odobrava Direktorat za vanredne situacije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Da kažem, sva ta borba protiv požara se dijeli u tri segmenta. To je preventivni, to je operativni i to je postpožarni, odnosno sanacioni. U tom preventivnom dijelu predviđeno je pojačana kontrola i nadgledanje kompletnog kako Skadarskog jezera, tako i svih ostalih parkova. Mi smo to radili i radimo i radit ćemo na način što naša jedna, eventualno dvije, a u proteklim danima smo imali ponekad i dvije patrole upravo iz tih razloga da bi mogli da imamo što veću preglednost na čitavoj teritoriji parka. To su nadzornici koji su obučeni za poslove fizičke zaštite i oni su kad primijete požar obaveštavali i vatrogasne službe i sektor za vanredne situacije. Također, što se dešavalo dosta puta, također imamo, kao što je javnost upoznata, imamo instaliranu kameru koja ima, da kažem, preglednost od nekih 70-75% teritorije parka. I oni su također, kada su primijetili dim... Koliko ih je bilo? Kažete nije jedan, je li tako? Pa bilo ih je Plavnica, Gostinska rijeka, Bakine, Tigle, Virpazar, Vranjina. To je, nama se na terenu dešava, nego samo da završimo ovaj dio priče. Znači, kad neko od zaposlenih u nacionalnom parku, odnosno nadzornici ili ljudi koji rade u monitoring centar koji nagledaju kompletno obavijeste vatrogasnu službu nadležnu za taj, jer mi imamo komunikaciju sa tri opštine. Cetinska vatrogasna, Barska vatrogasna i Podgorička vatrogasna. Oni izlaze na teren i procjenjuje se da li može čovjek da gasi. To nam je bio veliki problem u prethodnom periodu, zato što svi ovi požari koji su bili su izbili u močvarnom dijelu. Što znači da
Jako je teško, skoro nemoguće da može čovjek i sa naprtnjačama, naš nadzornik nije mogao sa naprtnjačama da uđe i da gasi požar. Na nekim predjelima, na nekim mjestima, također vatrogasci. Onda se poziva sektor za vanredne situacije, odnosno tražimo, narodski rečeno, tražimo pomoć avijacije. Mnogo su nam pomogli i mislim da su avioni, iako su slike takve kakve jesu, mislim da su avioni pomogli i uspješno odradili dobar dio posla da ne bude još teže. S obzirom da moramo znati da je proteklih 5-6 dana bilo i vjetra i da je bilo obavještenje od sektora za pojačane mogućnosti požara zbog vremenskih uslova. Avioni su odradili veliki dio posla, čak smo i mi, neki od naših zaposlenih smo bili u situaciji da nas spase sa vodom dok smo gasili požare. Centar za zaštitu i spašavanje ptica objavio je fotografije koje smo upravo vidjeli juče i nekako ste skrenuli pažnju da bi ovo trebalo da bude velika opomena. Kako vi to komentarišete što je danima gorilo u dijelu Skadarskog jezera? Pa, požar koji je gorio na području Skadarskog jezera ostavio je pustoš, što fotografije pokazuju. Nekako se godinama stiče utisak da možda područja koja su prirodna dobra, gdje nema naselja, znači nisu prioritet za gašenje, tako da mislim zbog značaja koje Skadarsko jezero ima, znači ne samo za Crnu Goru, već i na međunarodnom nivou, da je trebalo da gašenje bude prioritet i međutim negdje tu dolazi do taj problem koji je gospodin Ivanović rekao da ako nemamo dovoljno ljudi ili ako nije to mjesto pristupačno da treba onda da se uloži dodatna sredstva da bi imali uslova za gašenje požara iz vazduha i da generalno Crna Gora radi na tom problemu da se znači neophodna sredstva za gašenje požara iz vazduha nabave jer da kažem kreće period velikih suša, znači najavljene su da će u narednim godinama biti još izraženije suše. Crna Gora znači ovog ljeta bila bez velikih padavina, bez, znači visoke su temperature bile sa jakim utjecajem vjetra što zaziva da nemarni pojedinci mogu da čine ovakvu štetu kao što je napravljena na teritoriji Skadarskog jezera. U nacionalnom parku, izvolite. Ja se izvinjam, samo nisam rekao da nema ljudstva jer je na većini požara koji su desili na Skadarskom jezeru bio sam lično prisutan i bilo je uvijek ljudstva i od strane vatrogasnih službi i od strane službe zaštite, odnosno službe za održanje ambientalne higijene infrastrukture je bilo prisutno, ali je jednostavno nemoguće spustiti se u močvarnom dijelu gdje čovjek da može da gasi. To je glavni problem što recimo nije se uspjelo da se dan ili dva prije ugasi požar zbog nepristupačnosti terena gdje je sami požar bio. Vladini dokumenti predviđaju posebne mjere zaštite od požara za nacionalne parkove. U vezi sa tim, šta vi konkretno još sprovodite kako se ne bi nešto slično ovom desilo? Pa to kao što sam rekao, vezano za taj dokument, mi smo u obavezi, odnosno javno preduzeće nacionalne parkove u obavezi da za svaki park, a ima ih 5, napravi plan zaštite i spašavanja od požara za nacionalni park Skadarsko jezero, dokument isti tako za sve ostale parkove. Shodno tim dokumentima, mi smo obavezi da kažem sižet svih tih planova jeste preventiva, operativa i sanacija. To dijele na te 3 stvari. Što se tiče preventive, smatram da smo jako brzo reagovali i da smo, kad je god primijećen, kad je god negdje izbio požar, u jako brzom vremenu reagovali. Nama se dešavalo da jedan požar, recimo ovaj kod Virpazara, gasimo 7-8 sati, i avioni i vatrogasci i mi, i da bude saniran. Da nema ni dima ni ništa, da nakon sat i pol ili 2 opet bukti kao da nismo ništa radili. Takav je sastav tih tršljaka i svega ostaloga. Ono što to je, da kažem, taj operativni dio, taj preventivni dio. Operativni dio je da po dojavi u tim planovima je predviđeno, išlo se do tih detalja, da je predviđeno recimo koliko treba vozilu iz vatrogasne jedinice Podgorica da stigne na Vranjeni i na svim ostalim. Što se tiče operativnog, smatram da smo svi, pogotovo kažem avijacija, odnosno sektor za vanredne situacije, reagovali pravovremeno i u skladu sa nekim svojim mogućnostima pružili sve od sebe da ti požari budu što manji. Moramo znati da je tim danima bilo vjetra, što je mnogo otežavalo i nama, i avionima, i vatrogascima rad na terenu. Je li reakcija prema vašem mišljenju bila pravovremena?
Pa mi smo za požar, naš tim je čak prvog dana kad je izbio požar bio na terenu i prijavili smo to nadležnim službama. Za tokom vikenda smo dobili dosta informacija o građana da se dešava požar, međutim komunikacije od nacionalnih parkova mi nismo imali, tako da mislim ljudi su skraćeni za taj dio da upravljač područja obavijesti građane jer su bili svi zabrinuti što se dešava. Mislim da je ta previd u komunikaciji da isto doprinio toga da ljudi, ako su već sve ove mjere koje je gospodin Ivanović rekao izvršene, da ljudi znaju što se konkretno dešava, jer se ovako stica utisak da se ništa ne dešava i da je područje prepušteno vatrenoj stihiji. Naravno da nije bilo prepušteno, nego smo mi radili taj dio posla. Da, znam samo vezano za komunikaciju da je onda ubijom problema. To je bilo tršnjaka i jako je bilo u atmosferi, jako je bilo onih čestica koje su, možda kažem, eto što kaže kolegica, uznemiravali, ali u svakom slučaju na svaki požar, da kažem, bilo ih je 10-ak, na svaki požar smo reagovali sva 3 segmenta u skladu sa nekim našim mogućnostima. Da, iz Centra za zaštitu i sprečavanje ptica kažu da je ovo opomena koju trebamo ozbiljno shvatiti. Kakve su konkretne posljedice ovog požara i šta bi sada mogao biti najveći problem? Pa posljedice požara će tek biti vidljive u narednom periodu. Sada ih ne možemo trenutno sagledati. Može se reći da svakako tu je veliki problem, će biti gubitak staništa jer je dosta biljnih i životinjske vrste koje je naseljavalo to područje ostalo bez područja koje mogu naseljavati. Također u požarima izgorio velika količina trske, a ona upravo predstavlja taj prirodni zaštitni mehanizam od poplava. Evo sada smo na početku, znači jedno najkiševitijih godišnjih doba koji prijeti da ukoliko budemo imali velike padavine, da ta velika količina vode ne može da se zadrži na jezeru, već da imamo problem poplava koji je inače bio izražen u regionu Skadarskog jezera i prethodnih godina. Imate li vi sve ovo u vidu i šta ćete sada preduzimati? Naravno, kao što sam rekao na početku, već danas izlazi na terenu radna grupa sastavljena od ljudi koji rade u stručnim službama, koji su stručnjaci i eksperti u svojim oblastima, njih 5 koji će da naprave, da izvrše uvid na terenu. Ukoliko budu smatrali, pozvat ćemo još dodatne eksperte iz Agencije za zaštitu životne sredine i Prirodnjačkog muzeja da zajednički naprave prvo analizu svega što se desilo, zatim da predlože sanacije da se, da kažem, prebrodi i sanira ta šteta. Sačekao bih da vidimo šta će to ljudi od struke da... Koliko bi bilo potrebno vremena za saniranje? Šta vi mislite? Moramo prvo sačekati da vidimo šta nam predlažu ljudi od struke da treba da se uradi u parku. Da li će to biti pošumljavanje, da li će to biti čišćenje, šta ono, pa tek onda možemo da počnemo da radimo. Tim ne bih preliminarno ništa ispred njih govorio, ipak to je, da kažem što kaže, konsta je uska struka stručnjaka koji se bave biodiverzitetom. Vi kažete za obnovu će trebati godine da prođu? Pa treba će svakako, to su nakon požara, ta mjesta budu trajno izgubljena, treba vremena da se vegetacija obnovi, to mogu da prođu godine, čak i decenije, onda i to naseljavanje životinjskih vrsta, tu isto treba vremena da bi, dok se vegetacija obnovi ili one dok koriste tu vegetaciju kao sklonište, kao gnjezdilište, tako da će trebati svakako vremena da bi se vratilo Skadarsko jezero u prvobitno stanje koje je bilo prije požara. Svakako, da kažem, i ovo područje sada kako izgleda predstavlja možda i manje atraktivno za turiste, jer znamo da Skadarsko jezero predstavlja jedno glavnih atrakcija turista tokom cijele godine što se tiče posjeta, tako da, da kažem, i to može, sam taj vizualni aspekt može da umanji samo trenutnu vrijednost. Šta vi mislite o tome? Pa, znate kako, da li će trebati decenije, ja ne bih, kažem, opet sad predviđao neke stvari. Znate li o koliko je površini riječ? Da li imate već tu procjenu? Ne, to radi, kažem, to danas počinju da rade, to su tih 5 lokacija. To je sad tako kako jeste na slici, međutim, svi smo svjedoci da ovo nije prvi put da se dešavaju požari, ni u nacionalnom parku, ni uopšte svuda u svijetu. Ti dijelovi koji su izgoreli, oni će za nekih mjesec ili mjesec i pol dana biti pod vodom. Siguran sam da kad opet dođu na kopno, da se ti tragovi vizualno neće vidjeti, a svakako je
pretpostavka da je pričinjena šteta na biodiverzitet koji se nalazio u tim područjima prilikom požara, koji ćemo, kažem, opet na osnovu nekih tih nalaza izvještaja pokušati da saniramo. Što se tiče turizma, moram se posjetiti sve gledalce da je Nacionalni park Skadarsko jezero u posljednjih 3 godine imao preko 150% povećanost turista u Nacionalnom parku Skadarsko jezero, da ove godine zbog stanja kako jeste vezano za COVID-19 je stanje tako kako jeste, a da ukoliko bude zdravstvena situacija u državi i u svijetu bolja, da mi očekujemo također porast iduće godine broja turista, bez obzira na sve ove slike koje su takve kakve jesu, ali mislim da Skadarsko jezero ima toliko svojih ljepota da mu ove slike neće naružiti i neće nekog odbiti da dođe u posjetu Skadarskog jezera. Da se ovo ne bi ponovilo, šta ćete preduzeti? Svakako ćemo revidirati sve te planove revidirati u skladu sa nekim mogućnostima, možda nešto pojačati. Tipa ako imamo 2 patrole, možda treba staviti 3 patrole ili tako nešto. I vjerojatno ćemo nešto pokušati da nabavimo od tih vatrogasnih sredstava preko kapitalnog budžeta tih, da kažem, većih i konkretnih sredstava, koji su, nažalost, jako skupi. Marija, kakvi su vaši predlozi nevladinog sektora? Pa, kao prvo treba se procijeniti šteta, kao što je sam gospodin Ivanović rekao, zatim evo, kažem, i kao što je on rekao, treba se zajednički raditi da se planovi revidiraju, da se organizuje i bolja služba monitoringa i čuvanja tokom potencijalnih perioda požara i da se isto radi ne samo na nivou što se tiče Skadarskog jezera, već generalno problem požara je sve učestaliji generalno na teritoriji Crne Gore, a kada nisu u pitanju odbrana naselja, znači to biva prepušteno najčešće vatrenoj stihiji, tako da se nabave adekvatna sredstva, da se izdvoji iz državnog budžeta, da se nabavi avijacija koja bi mogla da pomogne i da riješi problem požara kada on izbije na određenom području. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam.